Orta analı öğretken kiren bağlaqtarga Dudkin atnan Jakutskayda Sibelson Energetika Kolleджigar eder profesyonallar federalni bireyitinen pres konferensiya bolla. Respublika orta analı öğretlerin prestibitellere bir serge tömsen olaron töröpbütterge onu studiyanlarga nadalaq eğitimleriyle ordular, eğitimlerge horuydadılar. Körsühübeli öğretlerin onunla kiin tutar kampanya gün büyüğü ületen Tatyana Filipova kapsir. Юрба орта сколатын онус клахын бүтербет жулускан сеселятин намнагы педагогический колледжка физкультура учуталын идетигер документын туттарды. Кини боксага, кикбоксага Россия тахымыгар жохун ситихилек. Онон бу спорт көрүнгүттө ологун ситимнир багалак. Онус класска то 10 толар түргөн хасык армия баран келип калып каябын күптүм. Тонна ол үйрөнө жан армия баран келем, тон үйрөнөн битерем баран ол хасараз физрук. Көчүгү деревнерге физрук ен надо болдулар. Тонна бем то боксанын хайнарым барабын. Сөбүлүр идени табатайыны олох солун түстүр. Жулускан курдук орто үйрөкө тутар саачыларга бүгүн болбут пресс-конференция улахан суолталанна. Манна устужон олорор условиятыттан сагалан. Үленен качылыдыгар тие жохуннак ихтинерилери оңордулар. Колобура чурапчытагы аграрный технический колледж үлетте үгүс төрөппүт абитуриент сеңәритин улла. Үйрәк министерствоте бербит сүз беһем местетигер оголору хайдах үйрәккә ылан элер битин кепсәти бит. Кири быйыл үчүгөй болу дем бехегерне бит. Икки идени ветеринария, онна газоснабжение идетин 9 класс кентенылык бит. Онна төт идага ветеринар, электроснабжение, машинаны ремонтнур мастер, онна пожарная безопасность еңне 11 кентенылык бит. Опсая сүз беһен месте. Көрсүхүгө белете абиттеринен колледждарга, техникумнарга арас кайсхалак, аныгон ухулак түрдүнүс мастерскай үлелер. Аны 2 сылынан аксааннара агуон 5-ке тиекте. Онон ыччот жон идега чугахылларгар улхан кыах берилер. Итенне саңа сонун мастерскайдар үйрөк качысыбата үрдүрүгер төһүү болалар. Быйыл үрбекке аллаха 12 мастерской өтерие жабыт. Бу били күнүгер балаганын басты күнүгер арылыктактап. Келер хүрбе сылга 15 мастерской мерылдыктак, оны хүрбетөт хуллаха эме өссө эби 15 мастерской арылыктак. Орто анал иделерге быйыл 6-400-тен такса местени республика бейте үбүлүр. Бүгүнгү тургунан агыс тыгынчатан такса абитуриент саяпкатын берди. Ордук хото 9 класс кенниттен тутар саачелбек. Документтары атыржак айын 15 күнүгер дери туталлар. Татьяна Филиппова, Александр Жуков, Саха телевидениете, Жокускай.